Hajde zajedno da prošetamo ovim divnim bulevarom i da vam otkrijem koja je najvažnija životinja u arapskom svijetu. Ako ste pomislili da je to deva Kamila, kao što sam i ja nekada, prevarili ste se. To vam je ni manje ni više nego magarac. Pa hajde da objasnim. Magarac, ili kako Arapi ga zovu hmar, ima posebno mjesto u svakodnevnom životu. Kada su Arapi ljuti u saobraćaju, oni znaju često da kažu vidi onoga hmara kako vozi. Kada im omiljen igrač u fudbalu promaši gol, oni kažu šta ćeš kad je hmar. Kada u restoranu se zakasni sa narudžbom, oni kažu pa gdje je onaj hmar. Kad djeca dobiju loše ocjene u školi, oni uzviknu znamo da si hmar. Iskreno, neka djeca do 7. 8. godine misle da se zovu hmar. U ženskom rodu je hmara, a nekada kad je djevojčica zabavna i smiješna, kažu baš je hmara. Ćao!